ne de salkın soyu var buzdan içilmez. Ne de salkın soyu var buzdan içilmez. Yanarım da yanarım, şoňa yanarım aman, yaşlığımı bilmedim, oğa yanarım, yaşlığım. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Siz Russuzum, Tatarsızım? Kazakman. Kazaksız. He. Bu köyde yaşayısınız? Bu köyde doğdum, bu köyde öleceğim. Men babam Arap dilini bitirdi bu köyde. Ya bu köyde Cenk'ten evvel yaşayan Tatarların bilesiz da? Yo, alaşını bilemen de. Hepsini bilesiz. Bu köy büyük köy edin. Büyük köy, Kaç koreli? Kızıl Batır edi onun adı da. Pamuk Öster edik bunda. Bu kolxozda. Bu kolkozda. Soysun kolkoz milyoner oldu Cenk'in aldığında. Adı neydi bu kolxozun? Kızıl Batır, kolkoz Kızıl Batır. Krasny Geroy yoruşça. Bu kolkozunu. Son kaç korunda yaşaydım da Kırım Tatarları çok edin? Çoğu da biz üç familya orus edik. 27 ev var edi, Tatarların evleri var edi. Üç familya Litvinenka. Biz şimdi bardık, camini gördük. Pek yaxşı saklanıp kalgan cami. Demek bu yerde Tatar korandaları çok olganda. Cami saklanıp kalgan için. Көп oldu da cami ne saklandı, sklat yaptılar, sklat yok adı. Жданов Tasav, minaresini yıkan adam. Bu upravleniyen Adilen upravляющийdi o. Gaydukov direktör edi, eksini karıştırdı o. Niyese? Buna şimdi Minaresi. Tatarlar gelirler. Siz o Tatarlarla beraber konuşarsın bundan sonra. Yani konuşmayayım. Merak oldum da Tatarların gelgen. Ne? Benim Tatar dilin imtihanım yoktur. İlk sefer Taşkent'e varıp geldim. Men tatam da kocası Tatar bu köyünün. Zavallı öldü işitmer. Yok o şimdi. Tatam barıp geldim onda. Tatar halkı beni görüp de şaşıp kalalar. Allah Allah, koşça Tatar dilin imtihanın yok ekesin deyip. Temiz, nogay Tatar dilini söyleyeyim de. Türkler de bilesiz. Bilemendir. Bir beyçik bir Türk aytsanız. Harada su benim oze bazarım. Hem okurum hem yazarım. Karada suğa da ben vardım. Davulga da oynay oynay da doyamadım. Buna şimdi Tatarlar gelirler. Siz nasıl yaxşı karşılayıp alasınız onların kegen? Sevinesizmi kegen? Dayanama. Dayanamaların nasıl ama dayanamaların kelgenine. Me akalarım da körgen dayında oldum, kardeşlerim de körgen dayında oldum. Ha, anladın oğlum? Peki anladım. Çok sağ olunuz. Ana. Bu Rus dilinde yaşayan bana Rus dilinde bizim bakan adamlarga ne aytmak istediniz? Eka avuzda Rusçada aytsanız. Ne айтmak керек? Молчать говорю, не говорить. Они люди тоже такие сами татары, как и мы, товарищи. Да говорите, вот, он говорит, эти татар гнать надо всех отсюда. Зачем гнать, они такие сами человек, люди. Когда бы вас бы выслали бы, как татар выселяли, они с собой узелок взяли, а то все осталось здесь. Вы помните, как выселяли, да? Это я не помню, я в армии был. В то время я в армии, не в армии, в 44 году я уже в Германии был. Я с 43 по 45 год был в Германии. Нас освободили, я полевым военкоматом, гнали отсюда шекзатов и я. Нас двоих. В Германию в облаву брали. Вы вернулись после войны, но в деревне уже татар не было, да? В 48 году я в деревню вернулся. В 43-м забрали меня немцы. В 48 году я только домой вернулся. Так что я не предчувствовал, не участник. Когда татар выселяли, это не при моих глазах. А письмо получил. В 44 году выслали татар. Сейчас вот так вот распорядилась судьба. Теперь мы должны все вместе жить, и русские, и татары. Вместе, только лишь вместе. Права одни. И делиться последним куском хлеба мы должны вместе. Çok sağ olunuz. Hayda. Çok sağ olunuz. Allah kolay getirsin sizge. Sizge de şey olsun, bunlar soстоявшись, sizge de şey olsun. Sağ olunuz. Hayda. Bağlayın.
Tantayıp. Учмада буль-буль, хонмада буль-буль, киразның далына. Мен яшлығымы бермезден едім, дүниялар малына. Нравится? Нравится. Учмада буль-буль, хонмада буль-буль, далың олмаса. Ергеде патсын ойледі дүния, ярың олмаса. Бақче сарай ұртасын, не балабан терек бар, шындығына күшіклар, не балабан бюрек бар. Ай чимчарай, чингелері фалкарай, шындығына күшіклар, юрегені қалтарай. Мен анамның бір қызы едім, сарардым, солдым, açılmay жағы бір гүлің едім, açıldım, солдым. Açılmay жағы бір гүлің едім, açıldım, солдым. Yanarsın anam, yanarsın babam, yandığın var mı? Menden de gayrı ahanaçığım, evladın var mı? Menden de gayrı ahanaçığım, evladın var mı?